Yazinohlonze TV inethulela uhlelo Sikhangenkezo TV show. Ulethulelwa uMzothule Shembe, DJ Bonya no BGK Mbuyisa. Isinga sikaNodumo, ezomdabu, amasiko nobuciko. Ngena ku-YouTube njengamanje uklike ulike. Yazinohlonze TV. Yasikubingelele mbukeli lapha ekhaya izinto zihamba kahle ngempela ubingelelo mfana kalahlebo laphunqa uthwele zamabazi emkhoza simthela ofele sihlala zibomvula yedlula mthatha edlulela phambili sinqeleza sikanodoli yilo futhi lolo suku lalamhlanje la sikhuluma khona ngamaciko kithi senza zonke izinto zakithi lashi khona kwezinohlonzo TV lashi khona sithi Sikhangenkezo foka baba Siyabingelela mbukeli uyaphila kahle bami hamba kahle kakhulu kababa ngibona inkinga ngimqabaqaba kweqaba levinika mntaka baba Akangibingelele mbukeli lapha ekhaya igama ngumzothula ngalakhe sabatho wasman DJ Bonya points izwenhle kunazo ke insizwe ningizima Africa umfuka sikophudo lakhe lamasoka into bayothatha bayidosela empahleni umphendle manje kumama mkhulu kwisigaxa sibhodonga ngaphansi ngaphezulu utheni nagulikana ngoba zonke intombi zilikundile hande manje acije imambo acije umshololo untombi zimbili ingekancathinya seClermont anubone namajuba amabili ngomaphathi kodwa bezulu unomaqovu umkhodo odukene ebindi ngithumile lapho wafa mina sekunjalo sesiphinde sabuya kulesithathu ntambama sikuphathela amaciko sikuphathela imbongi sikuphathela bonke abantu bakwethu izinto zesintu sisuke siphethe la esisho khona sithi Sikhangenkezo TV show mntaka baba la isoyihlanganiswa khona ngempela sifuna ukubona ukuthi kuhamba kanjani masikhuluma ngamaciko namanye amaciko awakwazi ukuthi njalo asubscribe akwazi ukuthi angenela usithinte nawo amaciko akwazi ukuthi asithinte sikwazi ukwenza izinto ezinhle siwenzele izinto ezinhle akwazi ukubona njengalamhlanje njengoba sisho nje sithi ke Sikhangenkezo ngubo Nkosi ngwambuyisa isibongo sinqe sikanodoli esixhobo sikashwama sawe umfulo omkhulu waselimpompo la uyachila ke kulungile makunje ungono setshitshi ake senza nje namhlanje siphethe ipuzimalanga namhlanje siphethe ikalakatha siphethe ingwenye qhamuka phansi la kwamandeni madoda la ishokana bethubale na uNjayibongi la izobethi khona hamba juba lami sikhala sinengeke abasho njalo mzakwethu bathe ijuba weliqhutha phambili ngiyacabanga ndaka saliqhuthi manje hamba juba lami Tomini lena ethanda bafana kanje Tomini lena ethanda bafana kanje Sizwani lena eshela njalo kanje ungamano hambe utubala le baby angeke ngimelane nodoli intombi ethanda abafana kanje angeke ngimelane nodoli umfana othanda amantombazane kanje angeke ngimelane nodoli ungamano hambe utubala le baby umfana othanda amantombazane kanje angeke ngimelane nodoti intombi ethanda abafana kanje Never tell you
nodoti ungamane uhambe ujubalale angeke ngimelane nodoti Sala uchela, sibona ngomomo. Sala uchela, sibona ngomomo. Tombini lena ethanda abafana kanje Danke kambukeli ngempela sibonga hlakhulula kwinsizwa kaDwizwa khona la ingoma yakhona la isho khona kamnandi ithi hamba juba lami ayakhala amajuba kusokonakele uma ngabe isho njalo ngempela ithi hamba juba lami bawuqhutha phambili asuka siyadlala amadoda ensizwa suka ngempela lesinsizwa ngishila silanda phansi la komandeni kosiqumbe zidle izinto zakosiqumbe mawabo nje mfowabo baba khamba kahle kodwa siyaphila msazi ngezwe kuningi hayi sonke sala sedlula ikhanda mangabe kunje tshela mina mfowethu unjayibongi ukhamkuso unjayibongi nje sekwenze njani msakazi igama ngasho singalethiwa izinsizwa nakhona zibuka indlela engikhula ngayo nabantu empilweni so laqhamuka ngesigama sakhona ngeke ngingaziveza namhlanje kodwa khona inja hayi impela mina ngunjayibongi kodwa ngiyolinja ngoba ngiyaphila nabantu msakazi okay elakweni igama walinikwa abazali bakho lithini igama lami engaliphiwa ubaba nomama nje bangibiza ngoThabani ngaziwa ngoLehlaya elinye igama ya ngisho ngithi wona amagama engaziwa ngawo ke lawo wona ka angcono ke lawo nalo lingcono ngoba lisendimeni linomlando walo ukuthi wawinja engabongi mase kwenze njani shoni konto awidlile kulungile ngempela mangabe kunje uqhamuka phi ke unjayibongi sesimbona manje esezothi hamba juba kahle kahle la endimeni kaMaskandi ufika nini khona usuka phi msakazi ngiyajabula ukuthola lethuba leli nje kakhulu unjayibongi ngisho ngithi endimeni ufike ngo2014 kuya ku2015 sona isikhathi ngifike ngaso ke emculweni leso until now ngiyaqhamuka namanje angimili njengoba nje ngivela namhlanje lana kwinkezo lokhu qhamuka njalo hayi impela ngilokho ngishone phansi ngiyavumbuka kunjalo msakazi so wena ugqozi lokuthi ungene lana endimeni kaMaskandi ulithatha kuphi msakazi ugqozi lomculo kaMaskandi ngisho ngithi ngilithole kwenye insizwa ayayidume kakhulu emhlabeni wathi uyindidane umtshengiseni isicefe simnandi namanje kuthe isicefe leyo nsizwa leyo ngisho ngithi ugqozi lomculo ngingalithola kumtshengiseni mina umtshengiseni lo wakunikeza lolu gqozi yebo kodwa futhi nami ngisho ngithi mhlambe kuyinto ekhona kumina ngaphansi engizalwe nayo yabo so ke manje ke ngoba ukanjalo mhlambe wasosebenzisa nokuthi uzothatha ushuni noma kwaba ukuthi uthola ugqozi kodwa ke ushuni wena uyabela ngoshuni wakho msakazi ushuni ngeke ngawusebenzisa wendidane namanje ngisho ukuthi ngisawusebenzisa kodwa ke ngokuhamba kwesikhathi ngibona ukuthi nami kumele ngizame ukuvela ngokwami ngoba umtshengiseni naye kwakuyibengokwakho wayekwenza kodwa ngithe ngibaveze role model yami kwakumtshengiseni kuphela ingoma ke ziphuma phi ingoma uzikhompoza wena ingoma noma mhlambe lokhu ucaphunile lapha nengomeni zamtshengiseni uthi hayi ngoba role model yami ngona ukuthi mhlambe lakhe ngicaphune khona ziphuma phi ingoma hayi msakazi wami ngeke ngilenze lelo phutha lokuthi ngicaphune kwendidane ngangithanda kodwa lokho cha ingoma ngisho ngithi hayi ngiyaphiwa ngoba ngisho ngithi lento isiphiwo kumina ngiyacabanga ukuthi kunomuntu ongitshela ukuthi namhlanje nathi ingoma kuzofanele uyisebenzise ngelinye ilanga moya studio kufike nje ingoma ngihlale nothi ukuthi ngihlale phansi ngicabanga ukuthi kumele ngicule ukuthini ingoma iyafikela nje uyazi Njayibongi khona into ngebuka lapho umlaleli ekhaya noma ngabe ubuka umbukele ekhaya into zokuyibona ngempela uzokubona ukuthi uNjayibongi naye une beautiful spot eduze kwekhala angaloma insumpa yini kwabanye kodwa kimi beautiful spot ungalinga ukuthi insumpa umuntu angaze ayitshela mhlawumbe singabandawo isibongo sakhe sakabani hayi msakazi yangihlezi okusho lami ngiyakubona nje kwakho lokukhuluma ngakho kukhona kodwa esakabani uNkulunkulu sakhe saqisa afana okusho ukuthi indaba isuka lapha koEva no Adam ngenzeka umhlobo ukhona thina esingasazi cha kodwa Njayibongi ngisibongo sakho waHarris umfana weKhalathi lo ngizalwa eKhalathi mina umama ongizalayo uMacabashi cha hayi mina uMacebe ekhulu futhi nje insumpa nje isuka kuEva asithathe kanjani insumpa isuka kuEva mfowabo baba uma ngabe subheka umculo wakho njengoba sulalele suza ukuthi na ukhona endimeni nawe usho ukuthi kade wabakhona endimeni zikhona ezinye ingoma zakhe ezintsha yebo zikhona ingoma kaNjayibongi ezintsha eziphumile EP impela naye sakhombisile ukuthi abantu bayayithanda ikhona ingoma ethamba juba lami nengoma ethi Dlubhedu
ngiyayibona futhi iyalidla ubhedu lengoma ngoba hayi la ngifika khona sekwasuka ngisho umsindo ngenxa lengoma kodwa ke engingawazi uswa yini lo msindo lo ikhona idla ubhedu njani idla ubhedu ebandeni ingoma kwabukubonakala nje kwanzima kakhulu yeah mfoba bangibona uhamba nenye inkunzi lana nenye inkalakatha nenye ingwenya uhamba nayo ngempela umfoba le ngwenya igama mina ngokhaya wakamkhize amaningi amazodonosa kakhulu kulesitambo sile-base la uyafika nje kodwa khona usha kakhulu ubheskit manje wayibe kubiza wadunusa wena kodwa ufaka izinyo lamagolide yini bengabizi nokuthi magolide mhlawumbe beze bokuthatha ey'nqeni kwenze njani bekuthathe emva phana ugogo nje indlela abona nje indlela ekukhuleka ngayo ukuthi hayi insizwa yami le ikhuluphele izidunisele nje yeah wawukhuluphela usakhula fike insizwa kanjalo wawukhuluphela usakhula uzacanje usuzondla wena uhluleka ukuzondla yabona ndoda isakhulu usogogo wayithi ayikhuluphele ngempela manje mpobaba mangabe sibuza la Njayibongi yebo msakazi umuntu uzofina ukuthi njengoba ekubona njengamanje la kwezinohlonze TV la ishona sithi Sikhangenkezo mhlawumbe uzodinga ukuthi ngiyafisa ukuyithola le ndethu ukuthi ngingayithola kanjani mangabe ngifuna ifike mhlawumbe izongishayela noma ngifuna ukuyifaka ezintweni ezithize noma kwenza njani uxhunyeneka kanjani nawe yebo msakazi ngingasho ngithi hayi ngiyathokozela lo thuba lelo ngoba impela landele ba uNjayibongi ngiyatholakala bawungasho ukuthi ku Facebook uma usearch ku Facebook uNjayibongi ku Instagram Njayibongi Gmail bese kuthi inambeni nginenamba engithola kuzona msakazi zithini la ngayisho inamba yami ithi inamba yami 078 34 79 874 yayiphinde ba 078 34 79 874 thola Njayibongi lapho la utholakala khona yebo msakazi uma ngabe kukanjena ngempela mhlawumbe lithini elakho ongasilibhekise kumlaleli ekhaya nombukele ekhaya uzokwazi ukuthi njengamanje abukele ishow la isho khona sithi Sikhangenkezo and afise ukuthi umsebenzi wakho yini ongafisa ukuthi umlaleli ekhaya ayikwazi ukuyibona noma kuyazi ngawo msakazi ngingasho ngithi kubalaleli nje lapha emakhaya balaleli ngiyafisa ukuthi nginazi sengami njengoba ngunjayibonga ukuthi ngumfana ngisemncane ngiyafisa ukukhuliswa inini abalaleli bomculo nabathandi bomculo kanjani na ngokuthi nilalela umsebenzi wami uyatholakala online kuma digital store ukwazi ukusesha uNjayibongi umthole njengoba sengishiya na Facebook ngikhona ngunjayibongi bhala uNjayibongi King Diaries uyaxhumana nami straight ubuze yonke into ofisa ukuyibuza uthola ulwazi nezingoma zami ukwazi ukuthenga online ngingasho ngithi kubabukeli nje ngicela support bese ngizonxusela nakubahleli bemicimbi ukuthi ngithanisa izandla yibo bonke abakhona abahleli bemicimbi ngeke ngize ngibabize ngagama ngalinye abaningi kakhulu abahleli bemicimbi ngiyanxusa kuba bangidonse ngesandla njengomfana osemncane wakulesi sizwe lesi ngiyafisa ukukhula ngelinye ilanga ngize ngifike nasemazweni akude phesheya kwelwandle ngawo lo mculo lo ufuna nokuya phesheya impela nje umsakazi wami banidla ubhedu lengo kunjalo msakazi noma kanjani lapho umbukele ekhaya ngempela mangabe kukanjena la shona sithi ke Sikhangenkezo TV show la khona mangabe kukanjena sithatha sikubeke endaweni emnandi khona ke insizwe njengoba kade sithi ukubona ihlezi nazo insizwe lana madoda usho njalo uNjayibongi nomfoka mkhize lapha ndothi ngidedela ubasket bese ngenza nje noma yayibona le insizwe ukuthi ifuna ukwela isiqalile mangabe uyibuka lapho umbukele ekhaya kule insizwe yawo isiqalile ukuba nazo indlela zokuwela yephesheya uyabona nebhluke lakhona ukuthi hayi mase likanje iko 50 cent shuthi izongena kamnandi mabiki kanje njengoba nje sithethe la ingoma emnandi kakhulu la isho khona ethini na ethi sidlubhedu inkawu esihlaleni ehla JJ unyuka uyinkostina ngithi ngiphethe uthuthani uyayivala uyayivula ungafunga ukuthi uvule umlenze ibale uthuthani uyivula ubaskita ngiphethe umfana omncane ukhaya ubhala kamkhize bathathe amadunusa kanti kuligida ngithi ngibaqoba ngumfana omncane ubhidi ubodoza bathathe bhidi amazwi amancane avuza ijiji ekuseni ukhathalani ubangubani umkhoti ngimlanda khona le eJamani wena mfana sajabula zonke insizwa nentombi izweni lonke jikelele ngalamazwi amancane akhathalani yazi ngizoba bejabula bethi ngathi ngivuka indidane-ke manje ngabe sengithi mina hayi vele phela siyigazi layo ngejike lokho ngithi ngihamba nabafana abancane abafana bami uSimiso umshawekhehla nize nibaleke niyosishuka untuthu umshawetshitshi loyo abafana bami njalo labo umhlelisto uboy uthi
ushoti hawutswari Ngikhona usitha seshimani yenenze lutho bafana ufike libaleke nje manimboni Ngithi ukhona umenzi ngithi bathathe menzi mfana ngiyabona vele bakusapho Ngithi ngiphethe umkhehla bathathe wemkhehla Ngithi likhona isosha edala umkheshe ubala kashandu umayifundi ivaliwe hawe mathawu ungasala kanjani wena Semphuma nguma ngayo umvelo ngubagumede umvuzo nyamazane maqede ngayibambi Kumbe bafana bami kubi ngoku siyanyuka siyaphambili asiye muva ngeke siye phansi Zithethe thathugodo nozindola ishayana sokesibona ukuthi ubani ogqoka Sibonga kakhulu ke mbukele ekhaya uma ngabe sekukanjena uzwe kamnandi ke ingoma yazi insizwa la bisho khona ngabelethi esidlu ubhedu elabe ibamba khona kamnandi mfobaba Mzothule uma ngabe sekukanjena insizwa ziyakwazi ukwenza izinto zazo ngendlela yazo ezikwazi ukuthi zibambe zimfamfathe khona la uyabona mfowethu uma sikhuluma PGK mteka baba uyabona abantu nabantu baneziphiwo zabo uyabona mangiyithi ngilalele ingoma zalezi insizwa uyabona ukuthi cha baphiwe kubona impela baphiwe impela yeah Lungela ngempela mangabe sekwenjena vele sesiphuma kanjena mbukele ekhaya mangabe sesiphuma nje yazi ukuthi angidashi mangibona ugodo kanjena ukuthi angidashi ukuthi angivele ngisithele ngogodo ngibona ngabe kabanyana akethi bafana bami Tunusa mfoka mkhizi awenze kanjalo ngilisha live ngifuna ukuza la ndikhona hamba juba lami ngifuna ukuza ukuthi mase kanjena mbukele ekhaya Sikuthanda uthando lwesitudio hlitasi umphathi kwindawo ngendawo utshele nabanye bakwazi ukuthi basubscribe bakwazi ukuthi bangene kamnandi la sokwazi khona ukuthi ngempela uba ngabe uthi ezinohlonzo Sikhangenkezo TV kuzoba mnandi bangabe kukanjalo mfowethu yenza njalo dedela isigidi sakho ngoba inolayini lensizwa Mzothule ekhanda angathi imgqayane kodwa ke iart kungenzeka ukuthi hayi impela kupronyatha enye inhlobo yeart ngoba phela ziningi inhlobo ekhona mhlawumbe ke yilaba bamenza nabo babezama ukupromotha inakho inkampani yabo ayi cutting kulungile mangabo nje waza naso mfowabo Ungamalo hambe ujubalale be angeke ngilane nodoti Ndombini lena ithanda bafana kanje Sizwani lena ishela njalo kanje Ungamalo hambe ujubalale be angeke ngilane nodoti intombazana bafana kanje Hamba jubalame bayothatha phambili Hamba jubalame bayothatha phambili Hamba jubalame bayothatha phambili Misala utshelwa sibona ngomopho Misala utshelwa sibona ngomopho Misala utshelwa sibona ngomopho